Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Tugiye kurebera hamwe ku cyo Amerika yatangaje ko igiye kuba yafunga ambasade zayo mu bihugu bisaga 10 ndetse hakaba harimo na DRC. Ni mu gihe kandi ibihugu byinshi bikomeje kuvuga ururimi rumwe ku kibazo cy'umutwe wa FDLR. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko uwo mutwe w'iterabwoba ugomba gusenywa burundu. Ibi byatangajwe mu gihe amakuru akomeje gutangazwa n'abaturage n'abasesenguzi bo mu karere agaragaza ko bamwe mu barwanyi ba FDLR bamaze amezi bari mu Burundi, aho bamwe bavugwaho gucunga umutekano wa perezida w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye. Namakuru yatangajwe ndetse ateye inkeke ko agaragaza uburyo umutwe umaze imyaka irenga 30 urwanira guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ukekwaho ubwicanyi, gufatanya na FARDC ndetse no kwica abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru. None ubu wabonye ubuhungiro n'imikoranire na leta y'u Burundi. Mujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afrika, Masad Boris, ubwo yari mu ruzinduko mu Rwanda, yagaragaje ko FDLR ari ikibazo gikomeye kireba umutekano w'akarere kose, ariko cyane cyane u Rwanda. Yavuze ko mu biganiro yagiranye na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, umwe mu byagarutsweho yari umugambi w'uyu mutwe wo guhungabanya u Rwanda. Boris yagize ati, twaganiriye kuri FDLR n'ibibazo ishobora guteza. Iki ni igice gikomeye cy'amasezerano y'amahoro, ni ikintu cy'ingenzi ku ruhande rw'u Rwanda kandi ni igice cy'ingenzi kuri gahunda y'amahoro. Yakomeje ashimangira ko Amerika ishyigikiye ko uyu mutwe usenywa burundu binyuze mu biganiro by'amahoro, ariko no mu ngufu zishobora gukoreshwa igihe bikenewe. Guhera mu mwaka w'ibihumbi 2018 FDLR yagabye ibitero bisaga 20 ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda rwashyizeho ingamba z'umutekano ku mupaka warwo n'u Burundi na RDC, ariko amakuru y'uko abarwanyi b'uyu mutwe barimo kubona ibyangombwa, amazu ndetse n'ubutaka i Burundi byerekana ko ikibazo cyaguka mu buryo bukomeye. Mu gihe ibihugu nk'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye byemera ko FDLR ari umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi bihugu bikomeje gushishikariza RDC nabo bafatanyije gutandukana n'uyu mutwe burundu. Ibimenyetso bishya bivuga ko bamwe mu barwanyi ba FDLR bagiye bakora mu bikorwa byihariye byo kurinda no gukorana bya hafi n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Uwitwa Meja Ndayambaje Gilbert, umwe mu basirikari ba FDLR bitandukanije n'uyu mutwe bagataha mu Rwanda, yavuze ko FDLR ikorana bya hafi n'ingabo za FARDC ndetse ko yanaremewe ibirindiro bishya mu bihugu bihana imbibi na RDC. Abatuye i Bujumbura bavuga ko abasirikari bavuga ikinyarwanda badasanzwe babonwa mu mihanda y'uwo murwa, ndetse n'abantu bavuga ko baguze amazu n'ibibanza, benshi babahuza n'uyu mutwe. Abo barwanyi ngo bagaragaza ubushobozi mu mirwano ijyanye no gutanga umutekano, kandi ngo usanga bemerewe kugendana intwaro ziremereye mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'u Rwanda yakunze gusaba ibihugu byo mu karere ndetse n'amahanga
kugira uruhare mu gusenya FDLR igashyirwa ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Mu mpera za 2023 Perezida Tshisekedi wa RDC na Ndayishimiye w'u Burundi batangaje ku mugaragaro ko azashyigikira abanyarwanda bashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ingibi bikaba byarafashije FDLR kubona umurongo wo gukomeza ibikorwa byayo by'ubugizi bwa nabi. U Rwanda ruvuga ko umutekano warwo ari ntanyeganyezwa kandi ko rutazemera ko hari ufite umugambi wo kugihungabanya wakomeza kubona ubuhungiro mu bihugu bituranye. Masad Boris yavuze ko hari ibyemezo bifatika byafashwe mu biganiro by'i Rwanda byahuje u Rwanda na RDC muri 2024 aho impande zombi zemeranyije ko FDLR igomba gusenywa binyuze mu ngufu kandi abarwanyi bayo bifuza gutaha bazafashwa kubikora mu mahoro. Yasoje agira ati nk'uko nabivugiye i Kigali, icyo dushaka nuko ubwiyunge n'ubusugire bw'ubutaka bwa buri gihugu kivugwa, si igihugu kimwe gusa, bwubahirizwa. Guhishira FDLR cyangwa kuyifasha ni uguca ukubiri n'amasezerano mpuzamahanga ndetse n'ingamba zari zigamije kugera ku mahoro arambye. Igihe bamwe mu bayobozi b'akarere bakomeza guha umwanya uyu mutwe, ntibitangaje ko amahoro yifuzwa muri RDC no mu karere yose azakomeza kuba inzozi. Amerika yakomoje ku mpamvu zifatika z'uko FDLR igomba gusenywa. U Rwanda rwashimangiye ko rutazemera guturana n'umutwe w'iterabwoba. U Burundi nibudakurikiza umurongo wo guhana no guhashya FDLR buzaba bwigize igikoresho mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu karere. Umutwe wa FDLR urenze kuba ikibazo cy'umutekano, ni ikibazo cy'ubutabera. Afurika y'Iburasirazuba n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bakwiye gutangira gufata ingamba zikomeye zo kurandura burundu isoko y'umutekano muke igaragara neza. Hanyuma tukiri ahangaha, hari amakuru anavuga ko ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaze kuba zitangaza ko zigiye gufunga ambasade zazo zose mu bihugu bisaga 10 harimo ndetse na DRC. Ariko kandi ngira ngo n'amakuru yatangajwe ku munsi w'ejo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2025. Hari n'amakuru yavugwaga ko Joseph Kabila wahoze ayobora RDC yageze mu mujyi wa Goma nyuma y'iminsi mike atangaje ko agiye gutaha anyuze mu burasirazuba bw'igihugu. Amakuru avuga ko Kabila wari umaze iminsi aba muri Afurika y'Epfo yageze i Goma ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 18. N'amakuru bamwe mu bantu bo muri AFC M23 bahaye igitangazamakuru bavuga ko yageze mu mujyi wa Goma anyuze mu Rwanda. Ngira ngo nahoze mbona ku rukuta rwa X nyiri Colonel Nanga aha ikaze Joseph Kabila agira ati umuyobozi wa mbere w'amateka ya Kongo ibihe byose, kuva yava ku butegetsi igihe kinini yakimaze muri Afurika y'Epfo aho yari ari mu masomo ndetse yanabaye muri Zimbabwe. Kwa 8 Mata nibwo byatangiye kuvugwa ko azasubira mu gihugu cye. Amakuru yavugaga ko hari
hashize iminsi hari imyiteguro yo kumwakira ndetse ko n'inzu azaturamo mu mujyi wa Goma yamaze gutunganywa. Yari aherutse gushyira hanze inyandiko ivuga ko agiye gutaha mu minsi iri imbere kuko igihugu cyifashe nabi mu rwego rw'umutekano no mu zindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, kugira ngo afashe gushaka ibisubizo. Joseph Kabila ni umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye muri politike ya RDC, ndetse afite n'abamushyigikiye benshi. Ngira ngo wenda ni amakuru yatangajwe ku munsi w'ejo ko yamaze kugera hariya muri kiriya gihugu. Yamaze kugera muri kiriya gihugu, wenda reka turebe ikigiye gukurikiraho, ariko kandi reka mbashimire mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Assalamu shalom shalom.